ассалому алайкум дӯстони азиз, инак идома медиҳем омӯзиши забони русиро ва чун баъзе аз подписчикон дархост карданд, бори дигар такрор мекунем он калимаҳо ва мафҳумҳое ки барои навкорон, гӯем онҳое ки нав забони русиро меомӯзанд, лозим мешавад. Яъне инак 130 калимаи оддӣ барои муошират, қисми 2 ва дар ин намоиш мо боз 30 калимаро дида мебароем. Чӣ намеша лайк поделиться, дӯстон, ва рафтем. Заграничный паспорт. Хуб, заграничный паспорт яъне шиносномаи хориҷӣ. Мо дорем внутренний паспорт, паспорти дохила ва шиносномаи хориҷӣ, заграничный паспорт. Закон, қонун, яъне закон, қонун, закон. Закрытие въезда. Бастани даромад ё ин ки даромад манъ аст. Закрытие въезда. Вақте даромад ба ягон кишвар манъ мешавад, яъне баста мешавад. Зарплата. Маош, моҳона ё ин ки дар баъзе минтақаҳо ойлик низ мегӯянд. Зарплата, маош. Заявление, ариза. Заявление, ариза. Яъне мисол мо ба ягон ҷо кор даромадани бошем ё ягон амалро қонунӣ кардани бошем, мо чӣ менависем? Заявление, яъне ариза менависем. Здравствуйте, салом, ассалому алейкум, здравствуйте. Иностранный гражданин, шаҳрванди хориҷӣ, яъне вақте як кас ба дигар кишвар чун меҳмон барои кор ё хониш меояд, он шахс шаҳрванди хориҷӣ ё худ иностранный гражданин ҳисоб мешавад. Инспектор, нозир, яъне шахсе ки назорат мекунад. Хуб, инспектор ҳам гӯем мо медонем инспектори вақте милиса ё гаӣ мегӯянд инспектор, нозир яъне нозир инчунин дар коргоҳ низ мешавад. Барои мисол инспектори оид ба кадрҳо, мисол кормандон, нозир оид ба кормандон. Каменщик, сангчин ё устое ки бо санг сару кор дорад, каменщик. Компютер асосан ин мошинаи электронӣ ҳисоббарор ҳисоб мешавад, компютер. Консульство, консулгарии як кишвар дар дигар кишвар, консульство. Ксерокопия, нусхабардорӣ, яъне як чизро вақте копия кардан мешавем, мо агар худомо дошта бошем чунин гӯем таҷҳизот, аппарат ксерокопия, меравем ксерокопия мекунем, яъне ягон ҳуҷҷатро нусхабардорӣ мекунем. Ин таҷҳизотро ксерокс низ меномиданд қаблан. Лицо без гражданства, шахси бе шаҳрвандӣ дошта, яъне шахсе ки шаҳрвандӣ надорад. Яъне як шахс ба дигар кишвар меояд, ҳуҷҷатҳояшро мисол гум мекунад ва чун лицо без гражданства шуданаш мумкин. Лицо без гражданства, шахси шаҳрвандӣ надошта ё бе шаҳрвандӣ. Маляр, устои рангкун, рангмол, устое ки умуман бо ранг сару кор дорад. Мисол маляр чӣ ба мошин, чӣ ба бино, маляр, устои рангуборчӣ. Медицинская комиссия, комиссияи тиббӣ. Барои мисол ба ягон ҷо кор даромада мешавем, муҳоҷирон агар бошанд, онҳо низ медонанд ки агар шумо патент карданӣ бошед, шумо меравед аввал комиссияи тиббӣ, яъне медицинский комиссия, медкомиссия низ мегӯянд, онро мегузаред. Медицинский сертификат, сертификати тиббӣ, медицинский сертификат, сертификат чун ҳоло вақти пандемия буд, ҳама сертификат низ доштанд. Место жительства, ҷои истиқомат, место жительства яъне ҷое ки шумо аз онҷо истиқомат мекунед онҷо ва асосан аз онҷо аз мо справка талаб мекунанд с место жительства, яъне справка аз ҷои истиқомат, маълумот аз ҷои истиқомат. Место пребывания, ҷои зист, будубошӣ, муваққатӣ, яъне место пребывания, яъне мо аз як ҷо ба дигар ҷо мекӯчем, ҷои зисти муваққатӣ, яъне место пребывания, яъне меоем ҷое ки андак вақт
یعنی موقتا زندگی بود باش میکنیم. انا اکنون место проживания یعنی جایی که ما حالا زندگانی میکنیم. خب این پیش بود место пребывания، اکنون место проживания جایی که пребывание ما می آیم و جایی که زندگی میکنیم место проживания. метро که همه میدونن نقلیات زیر زمینی. میگراسیون карта ورقه مهاجرتی وقتی ما از یک کشور به دیگر کشور می‌درایم، چی پاییز چی با سمالیات چی وقتی مرز رو میگذاریم ما میگراسیون карта پر میکنیم، یعنی ورقه مهاجرتی و در آنجا ما اشاره میکنیم با کدام مقصد به این کشور آمده ایستادیم، کار، خوانش، استراحت، سیاحت و غیره و هکذا. Миграционная служба خدمات مهاجرت یعنی همون سپرافکایی که از این قبل بود ما آن را برای خدمات مهاجرت چیکار میکنیم پر میکنیم. میگراسیون учет به قیدگیری مهاجرت یعنی به قیدگیری برای خدگیری مهاجران. موش، شوهر، همسر. در بعضی موردها موژی گفته گوییم مردانی یا همون ساحه همون کشورها نیست گفتن. нарколог یعنی دکتری که با نشمندان یا با همون ساحه سر و کار دارد. нарколог. нарушение ویران کردن، رعایت نکردن یگان قانون، دستورالعمل و غیره و هکذا. нарушение ویران کردن. нарушитель شخصی که ویران میکند اون شخص нарушитель میشود. یعنی کسی که нарушение کرد، нарушение عمل، нарушитель این شخص. нарушитель нарушил закон, регламент и وغيره وهكذا. национальность миллат, национальность. нотариальный перевод, ترجمه نотариали. برای مثال وقتی ما با میگن حجت خود به دیگه کشور میرویم چون اون کشور زبانی ما رو نمیدونن یا از دیگر کشور به کشوری ما میآیند و اون زبان در کشوری ما چون حجت گذاری حساب نمیشود طلب کرده میشود حجتی که طریق نотариус گوییم به زبان روسی заверять کردگی حجت لازم یعنی وکالتنامه چون доверенность گفتیم نیست از طریق نотариус داده میشود با زبان‌های گوناگون. незаконно находящийся غیرقانونی بودن در حدود کشور. خب دوستان میتونید این نمایش را نیز بار دیگر تکرار کنید چون 30 کلمه تمام شد. میتونید پیشنهادهای خود را در کامنت گذارید و البته نظر کنید به تلگرام کانال ما ссылка در پایان می شود. از آنجا میتونید این رسم ها را یافته باشید به خود گرفته باشید. лайк поделиться دوستان. دائما موفق و سلامت باشید.